n'u Rwanda rwongeye kwandika amateka. Ni amateka adasanzwe aho tubona ari igihugu giherereye muri East Africa, ni mu burasirazuba bwa Afurika, aho kiri hagati y'ibihugu bine. Mu majyaruguru turasanga Uganda, amajyepfo turasanga Burundi, uburasirazuba Tanzania, uburengerazuba hari Congo. Rwanditse amateka ki? Rwanditse amateka aho rugiye kuzamura inyubako ndende izaba ifite metero 140, hanyuma ikagira amagorofa 25. Ni amateka byatumye ari inyubako iza ku mwanya wa 16 muri Afurika. Welcome to the RWA Innovation Hub, empowering youth through technology, engineering, and skills development. Tash top 20 tallest buildings in Africa. Updated list. Rank, building, country, height, floors. 1 iconic tower, Egypt 393.8 meters, 77. 2. Great Mosque of Algiers Tower, Algeria 264 meters, 36. 3. Mohammed VI Tower, Morocco 250 meters, 55. 4. The Leonardo, South Africa 228 meters, 56. 5. Commercial Bank of Ethiopia HQ, Ethiopia 209 meters, 46. 6. Britam Tower, Kenya 200 meters, 32.7. Nairobi GTC Office Tower, Kenya 184 meters, 42. 8. Ponte City Apartments, South Africa 173 meters, 55. 9. NAC Building C04, Egypt 170 meters, 36. 10. UAP Old Mutual Tower, Kenya 163 meters, 33.11. Nicom House, Nigeria 60 meters, 32.12. NAC Building C11, Egypt 160 meters, 13. Portside Tower, South Africa 148 meters, 30.14. Africa Sky Residence Tower, Morocco 147 meters, 33.15. Casablanca Finance City Tower, Morocco 143 meters, 28.16. Park Lane Center under construction, Rwanda 140 meters, Lightboard 25. 17. Marble Towers, South Africa 140 meters, 3.18. Standard Bank Center, South Africa 139 meters, 33.19. Black River Office Park Tower, South Africa 135 meters, 26.20. Banco de Mozambique Tower, Mozambique 130 meters, 131 shacks. Yes guys, yeah. Agasha sinzi aho ndi buvuge mperura u Rwanda uyu munsi u Rwanda rwongeye kwandika amateka, ahubwo ku munsi wo ku itariki 15 mu Rwanda hashyizweho hariya mu mujyi rwa Convention Center, aho bagiye kubaka inyubako izaba ari ndende mu Rwanda rwa Gasabo, rwose inyubako ndende cyane izaba ifite metero z'uburebure zigera ku 140 zose. Ikazaba ifite amagorofa cyangwa iyo twita amaflo 25 yose, ikitwa Parkland Center. Iyi ni inyubako u Rwanda rugiye kubaka, kandi u Rwanda rukomeje guhanga udushya cyangwa gukora innovation mu buryo bugaragara. U Rwanda rwakomeje guhiga ibindi bihugu byose muri Afurika, cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rukomeje kuzamuka, tubivuge gute? Ni ukuvuga ngo iyi nyubako mu Rwanda izaba ari iya mbere ndende, kandi ikaba ku mwanya wa 16 muri Afurika. Reka rero turebere hamwe, nk'uko tumaze kubyumva neza, izaba ari inyubako ya 16 muri Afurika, reka ari iya mbere mu Rwanda. Reka turebe top 20 y'inyubako ndende muri Afurika, harimo n'iya mbere mu Rwanda. Ngira ngo muri top 20 niyo nyubako tugize mu Rwanda izaba ariyo igiye muri top 20 mu nyubako ndende muri Afurika. Ku mwanya wa mbere turahasanga inyubako dusanga muri Egypt. Ni inyubako yitwa Isonic Tower. Ikaba ifite uburebure bureshya na metero 393 n'ibice 8. Ikaba ifite amafuro cyangwa amagorofa agera kuri 77.
Ku mwanya wa kabiri muri Afurika mu nyubako ndende turahasanga iyo muri Algeria yitwa Great Mosque of Alias Tower. Iyo ngiyo ni inyubako izaba ari ya kabiri muri Afurika kandi ifite uburebure bureshya na metero 264 n'amagorofa 36 yose murumva ko ari inyubako ndende. Hanyuma ku mwanya wa gatatu turahasanga iyo twita Mohammed gatandatu Tower, Mohammed 6 Tower muri Maroc, ifite uburebure bwa metero zose zigera kuri 250 n'amagorofa areshya agera kuri 555. Uyu mwanya wa kane turaza tuhasanga inyubako yitwa De Leonardo. Ni inyubako ya mbere muri Afurika y'Epfo ariyo ifite uburebure bureshya na 228 ikagira amagorofa 55. Inyubako iza ku mwanya wa gatanu ni inyubako yitwa Commercial Bank of Ethiopia HK. Iyo ngiyo ni inyubako yo muri Ethiopia ireshya na metero 209 zose z'uburebure. Ni inyubako ndende ifite amagorofa 46. Tukaza ku mwanya wa gatandatu ariho dusanga inyubako yitwa Britam Tower. Ni inyubako dusanga yo muri Kenya, hano hirya muri Kenya mu baturanyi, ifite uburebure bureshya na metero 200 zuzuye ikagera amagorofa 32 cyangwa amafro 32. Urumva ko Afurika mu by'ukuri iratangaje kuba ifite inyubako ndende zireshya gutya. Harimo ni izishobora kuza mu myanya ya mbere mu rutonde rw'isi, ariko turagira ku mwanya wa karindwi. Umwanya wa karindwi niho dusanga ira nyubako yo muri Kenya nanone ifite metero zireshya n'180 menye n'uburebure bw'amagorofa agera kuri 42, ikaba yitwa Nairobi GTC Office Tower. Umwanya wa 8 turahasanga iyo kwita Ponte City Apartment muri South Africa. Iraza ifite uburebure bwa metero 173 n'amagorofa cyangwa amafloor agera kuri 55. Ku mwanya wa 9 turasanga iyo twita NAC Building C04 muri Egypt. Ni inyubako ireshya na metero 170 zuzuye n'amagorofa 36. Ku mwanya wa 10 hakaza iyo twita UAP Old Macho Tower iri muri Kenya, ireshya na metero 163 zose z'uburebure, ikaba ifite amagorofa agera kuri 33. Ku mwanya wa 11 turaza tuhasange iyo twita NECOM House Necom turayisanga muri Nigeria. Muri Nigeria niho hari inzu ifite uburebure bureshya n'160 ikagira amagorofa 32. Ku mwanya wa 12 nayo turasanga twita NEC Building C11, nayo iri muri Egypt, ifite uburebure bureshya na 160 zose. Hanyuma ikaba ku mwanya wa 13 turasanga twita Outside Tower muri South Africa, ifite uburebure bureshya n'148 amagorofa ni 30. Ku mwanya wa 14 turasanga twita Africa Sky Residence Tower muri Maroc. Naho hari inyubako ndende zifite uburebure. Iyi ngiyi ikaba ifite uburebure bureshya n'140 na 7, ikagira amagorofa agera kuri 33. Hanyuma tukaza ku yindi ya 15 ifite niyo twita naho niyo mu gihugu cya Maroc, iraza kuba yitwa Casablanca Finance City Tower. Iyi ngiyi nayo ifite uburebure bw'143. Iyibanziriza yaba muri Maroc n'ubundi irayirusha amafro cyangwa metero zigera kuri 4 zonyine. Iyo ikaba ifite uburebure bureshya n'amagorofa 28 yose.
hanyuma tukaza hano iwacu mu Rwanda ariho u Rwanda rwandikiye amateka. Ni inyubako ya 16 tuzaba dufite ariyo ndende mu Rwanda, niyo izaba ireshya na metero 140, amagorofa 25, ikaba yitwa Parkland Center. Amateka u Rwanda rurongeye rurayanditse, rukurura abashoramari. Ni ukuvuga ngo ni inyubako izaba ifite ubwo burebure bureshya gutyo, ariko ikagira n'ikiraro kizaba kihuza na Convention Center. Hanyuma ni inyubako mu by'ukuri izaba ica impaka hano muri iki gihugu, ni agashya, ni innovation, izaba irimo tekinoloji iteye ubwoba ku rwego rwo hejuru, naho ifitemo tekinoloji yo ku rwego rwiza, kuko iyi nyubako niyo izaba igezweho mu Rwanda. Then ku mwanya wa 17 turasanga twita Mambo Tower, ariyo yo muri South Africa. Ifite uburebure nayo bureshya n'ingi yacu yo mu Rwanda, izaba iyo ifite 140 mu burebure metero, ikagira amaforo 32. Hanyuma ku mwanya wa 18 turasanga twita Standard Bank Center, niyo muri South Africa, nayo izaba ifite metero 139, ikagira amagorofa agera kuri 33. Tukabona ku mwanya wa 19 turasanga twita Black Silver Office Park Tower, nayo ni muri South Africa, ifite uburebure bureshya ni 138. Hanyuma tukaza ku magorofa ni 26. Tukagira ku mwanya wa nyuma ariyo twagize 20, turasanga twita Banco de la Mozambique Tower, niyo twita dusanga muri Mozambique, ifite uburebure bureshya ni 130, ikagira amagorofa 31. Rero murumva ko ibi bintu ni ibintu byiza, kandi kuba natwe tugize mu myanya byibuze mu nzu ndende muri 20 za mbere muri Afurika, ni ibintu byiza cyane cyane bikwiriye kwishimirwa na buri munyarwanda uwo ari we wese ukunda igihugu, ukunda u Rwanda. Hanyuma rero reka iyi liste kuba twisanzemo ni iby'agaciro. Reka mbibutse gukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo inkunga yawe itugereho, ukande like, udushyire na comment. Then comment ushobora kubaza ikibazo twazagukoreraho ikiganiro. Mu by'ukuri reka tugane ku musozo. Thank you very much.